Sebab yelah, macam leceh kalau nak invest from abroad ke tidak. Saya bekerja di London, umur 26 tahun. Savings bulanan dalam 6 ke 8 ribu dan total savings ada dalam 300 ribu. Saya insyaAllah balik Malaysia for good tahun depan. Soalan saya, patut ke saya tunggu balik Malaysia for good atau start invest sekarang? Sebab yelah, macam leceh kalau nak invest from abroad ke tidak. Um, Dia jawapan pada soalan ni sebenarnya bergantung, Haikal. Sebab if you are good at identifying property, you can buy today. But if you are not good at identifying property yang boleh fulfill filter dan apa semua tu, so I would rather you balik dan baru you beli. Sebab reality here is that kita ada banyak klien yang kerja overseas yang kena kelentong beli property tahi. Alhamdulillah, you are 26, you ada beratus ribu cash. Very rare. Tapi the good thing about becoming a FAQEP client, you memang tak perlukan modal pun. Sebab apa? We don't care about your capital. Specialty kita adalah beli rumah below market to the point you tak perlu pakai cash pun. So you simpan je cash you. Pergi buat benda lain.